Talofa lava Samoa le tru pele le loto le nganga mar fa boy yo yo tatu mo Samoa pe o por pese e se ale mangi ki o kingo e fa longo longo o por le pese e mita fa ya e ro taloto ma fa fita ia ile tua a wa o le Samoa o le Samoa o tatu o tanga te Samoa e fa vai le tua Samoa malo le folau malo le lange mama malo fo ile soifua lau le lei ia ile dei fo ia fiafi le toe whapuponga o tātou tautua masani ma porokalame wha au le tātou BluTV po le Moana TV tu ina sao atu i lau whanua o Manukau nei sia mātou fo ofisa ia ile dei fo ia so tofi fe li le alu le vai asori a so tofi le nei a so lona tolu le masini no February ia lua fe lua se fulu male lua ma lo le folau Samoa e ia le tautonunga mau tutu o lo tutusa taua io o lo tava tuli ma fata e manuia o le tua o lo manuia le nai tu ya fe lava le te mafuta mai ai o ani au fufuanga sa fe ngai bale le yaso a fa pe fo o le tau la o le fa moi fa tili fo mo le e wali sia so taiao a o fa tau ma mantea io pe o le tala ile ngoi po le manu io e le ai sa tuala ya a o fa tau ma mantea ma le so tau fa tili malosi e wali sia so fo o malama o mua io au nga ia ku ngai fo mai fer kala fe au le sau nge ku rei tatu ma a ku le ele fa pe ku le lo ngai kari mai ngai a tu le tari mai tai au le si tari mai vai so fo io di fu kari mai masinga por tau sanga ai io le fa talo fa mo fo lo fatu mai mo wa te tele se io i mo ngai mai yao se io nei ia mai fo ila popu toa ma to yu tai o le tru se io o le lalo va ma trifu fa talo fatu asiata mar programa o le Tautai faiva so tatou o tunu e Tautai faiva mar malo Tautai nga ruenga na fita i tunga ia si o tatou o tunu le la le na tasi ele fa fitinga o a leanga e fa ingole nei programa o le Tautai ai mai si o le taimi tonu e tau na fa alwai a wa o le ua manava le toli ua manava fo tiute ma fe au le nei aso sala vasi ai si o tatou o tunu e fe lava le batafa no o fe le atunu o fere atu vasa ia le o Samoa o le tunu o se ili malo le folau malo le faatoatoa e le nei vaega o le fiafi tele nisi o tatou faatalanoaga manai a lenei aso le tatou poklame tauao na faamailo le seunga ia ma alaga le galu e tusa ai foʻi o tulaga o porokalame faataʻotoʻoto lenei aso maua le tatou avanoa i se taimi e faatalanoa ma fesootaʻi atu ai le fioga le minista o leoleo fale pui ma le auaunaga tautinei mu si kakou saʻiliʻili atu apo feu ua faiai ia le fomai foi le galu ikua io ia ma si tatou atu e saʻili pe mo i le tala le lau manuia lea faapea mai io i le aufai tatala le savili foʻi lea o le tauaʻafia se alo se faasinoi se minista i le o se faʻiga leoleo le aso ananafi le na maua ini taulelea inai vaigaga ma se tamaitaʻi talavou e maua lona atoatoaga o le auto mafai e fesiligia ai le fioga le minista o le isi tatou faatalanoaga i le afiafi lenei auana i misi ae mai se na toʻa tele lava i latou sa fesootaʻi mai na ua maeʻa lau faatalanoaga lea i le vaiaso na teanei ioe o le faatalanoaga lea ma le fioga le tamaitaʻi loia ioe le fioga le tamaitaʻi asiatu Faamoe lea la o le atoe maua le isi avanoa lona lua patu le faaauina o le mafaatalanoaga ma le tua ia o le loia faufautua i tulafono tau femalagaʻiga immigration matters mai ou pepa e faaletonu mai ou pepa o loo lelei ae ke lei lopo afeoga maua e saunofo mau maua la le tali ma le tua foʻi peia lea ua maua le tala e ono e taito outou ia sa o mai pepa faigaluega le ko ke le au fasimanu i la lo i te kuiti au sa mo fa fonga mai se polisi foi le ropo le ke kau apua o le van kau ngo fo mau ala le atoanga e le fatal talanoanga pe a toi foi mai se taimi e mai ai ia nisi o tatu fatal talanoanga o programa na fatal tio le taimi o le nei foi programa le fiafi ia mana tu mo na fa fitai tatu company lango Pacific 40 ma le tatou talofa vaota ia le fako amangigo ia le minista io o matalo talo fa sa do le minista o le fala o le ia silasila ia ma fa manino ia le tulaga o le auaunaga lea aua foi le faamama avenga mo le galuega leoleo e me se faisonga le fe me Samoa io e au ia o faafesili PacificEzy money transfer faafetaitele ia i le fioga le lipule ma le auaunaga le PacificEzy money transfer OCA
ia ma le tātou a onga whaatakamu tare ngā tala i leo niso tātou sa marianga le lei le fu olango lango sua mai pe o le tātou Maua App ia ma le tātou ice sky ia sky eye Sky Eye, eu tau set fa pe ole ice pie. Ya, ma le la lista to company la ngono sua. Maota Samoa ma le pamkesi vai tele. Le ngata foi la ilea. O le tato wa Goodman Freight. Ia le na, le tato Goodman Freight. Ia le fionga ni usafa pe foi pali ai mai sei Oriana. Lo sei Oriana. To foi mai pe mai tato fa salonga fa pisi sine. O le Goodman Freight o se tautua tau fela ua inga Maota ma Faamoe i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fipule ai. I le orua fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orua fitu, lua fitu lima, fitu fitu toru walu. Mo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Ua iai nei le au nanga fou e whaingoina o le Maua App. E mawhai ona oka ai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whaingoa fie, ngā olo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia ngā whailoa lau oka mea ai. Toe whātalo whātou ma toe whawhero i atu sa moe lau whasausoga le nei vaenga o le fiafi le tātou proklame fo i whaauau o le tautai ia e maramruia le nei vaenga o le fiafi ia o le aso tofi fo i le nei o le aso lone tonu i oe a o toe fo i mai ei le tātou malolonga o te fifia whailo atu e peo na whailo i la amatanga o lea ua to ai tau nuu ia le vaafolau o le fionga i le minista o le puipuinga o le saunga le mu o se o tātou watu nuu i Samoa o ia le minista o leo ma whare puipui e se fole o unanga tautine i mu. Le fionga ia Faualo, le fau tau ilili, ia po le matua ia fau, Harry Schuster. I lunga foi o le proklame, ia o le tamalo e to feo no i tu, a tara noa i le lau mua o Samoa, ia ua foi alo sina, ma foi falo sa le valasi, ia vaina le lepa, ia matapa au tausi, ia ua foi le fio so ialo, ia po asingisengi mpo alaka mai, ia o le ua mamalu le hitu le oa. E fai fo te tala noa le tamalo le tama ainga, wa le fio mta afa malo tusa su tawilili le matua. Ia, fai fo te o isala fai si o maltou motu teli. Ia langa pawane o le tu malo e whaalangi e fio mai ainga ma sala fai uma akoa sala fai atoa. Ma malu mai alau tau whare matua whao, lunga le tāpor kalame. Ataro vatu asiata, ataro fu nei aso nei avia fi matango fia ma nei aso manaya. E ataro vatu foi le pa ia man mamalu asiata to atunu o lo mai moama mo tai mai lau por kalame ho ile fa so atu foi o me alo tupu asiata to atunu ma me alo fia si lo fia we la to o lo tupu asiata to atunu nei ma lo ale tapuai ma lo tawatai o le ti munga yo nei aso ya matou asiata pauala le me ma le ti malu a porta mo ho pa fai o timu le tau na yo tonga na yo tatou so yo tonga so ani le foi le tulanga la e le o motoa afia le pefu ho le o le monga mule na ya le la to ne le vai so ato sa o ti munga ne atatu pe ta si ina to nga la ya tonga tau fa mai pefu le Whaftai tele, whaftai whatalo whatu foi lo whionga i le minista. Ia e tu sai foi o si tala o to mai tūlanga o le tau ia tātou Samoa. Ia awa tātou a te tele loti munga i upo to ina whamai o wanga o whamanuyanga. Ia e whaftai foi mo nga whalupe le ele na umati. Ia alu se si matau o ti munga i osi o tātou atunu u uso tu ofe ia tonga. Ai o le tau whai atu lau tala i lau whionga i le minista. O atara noa le matanga ruenga o leo le taimile le Samoa ta sile matanga ruenga matua fufusi lava le tele o le mautala o lo fai fo inga le tūlanga ai mai se le puipuinga ia ua mata i tū le tele o taimi po o kuku le mai le malo le malo ai au vai atu i lau ata fo i le masia u lau foka fifia e se ni le whamanuia fo i o lo toa me se le prokalame ma le sila mai a Samoa i tūlanga e pi e tau mai ai o lo o lango malu mea uma se tato atu nua sa o lea lau whionga Faualo
sa le ala trenga siata ia o tato ia le vesi ai mo ale to hoile tato ia tato nganu fasamo ia me se foi ole tai nga hoia tato ulu au far pema ia wai o ina tau te tua ia male ta il fai ngata o nga tanga luenga lolo ia o la foi si la fia la to mau te fa mana tua ia o la le fai ngata o le nga luenga o ne nga lo tato nganu wai e file mu wa ma to alta tato tanga pe tato uia ia la tato nganu wai a alu hoile na o le marusi anga tu la fono te alu ia tu na ya unga o ia tinga ho finangalo ai fa marusi per tu la fono ole au wala la fai ui ala la ngadu tau no ai le fa marusi no tu la fono ai fengo fia ho na malama ia se tato tu no le melo tu sa ole le la ftalinga ole mtanga ruanga le mtanga ruanga tasile mtanga ruanga tinga ina telele I mei o vavao ia o la toula e fito ai male au ia o so se atu no am e mo vo ia la fa fitau le mana o ai me ia ho ina le tula fono le me ngata ia ale tu ai vola na ile ia me ia se me ia la me ia esa one e o ia te fa fitau ia na ma fa ia e lim tama tai le ona so la pule vo ia ma to afile mu ia tulanga na ia pe se tasi tulanga na Maua lim tama tai le te mi hole vavao ia o fai nei ma ia songs ia wale ele lava ho te mina fama popoi mo pasi ho e lua lava asa ba o loa no mai ia na ia fanga ruanga la ia e fanga ruanga le wa e o mai ia le e o mai no tu ia o mai nei poloka le ole ia o fai ole inga o tana fanga ruanga firo o melenga ole inga me o pule al company va ma sali ia la poloka le fanga ruanga fa ki dia ko va a venga mo ko me ai ia o nai nena na dia mai na mo wale wala fo ia fa vital ia malaysia mena mai tauina ile na ho ile ia tato no foi sone pe mena fa ni sila ho ia one pisile fa mai le si tu mal ia a paula le lav o si tu mal ele ni fa le tupe le ni mani mas ATM vo ia ele ia foi la ia mo money transfer ia tazira le tu la ngale e tau te tilo e pola se awala e fai se na famili se wo ya haule mele le mtala au tele mama lamba pe va fe faunga e va to longo winga la to inga le o tau na lo ya o pe va pe no fai menga le mtala anta to mtala ila au tele tata o fa longo tau me le mtala pe no to nge la o pili au tele no na pe fai so fa tau e mana ya te lo atu sa no tu le mtala na fa mana tu le lo fionga le minister e mana el tato wol talo fa va tala fa mai asiata fa ngofie e fa ya toale nei o fa tau Pacific 40 ya le kamala nga fa tau tua tau li wala ma we fa o lo ala va nai tu ai no ma fioanga e tau le o mai la ia pia ele fa ya tu nei la o nanga ma we nei ma to me so se Australia ma America o le ta o Pacific 40 ia no le wa sa no ina le tulanga le ale mana ia foi la wa mo wa mala no fa mani no mo wa le kamanga e fio so nei foi ya auto wa le o tara no sa o le minister tanga rueng ia e fai foi ma excuse le si au fio mai pia ma fai ya na fai le fa tau a fa pe le atua le pata wa na te si le fia e le fa lo lona nei sala o mo e o ia fai fa tau e a fa pe le tu fa le ali pe fiku e fa lo lona i fa le ali fa pena uma wa so foi mo tele sala fai fa le alupo tatou ya sau ia wala tu mai le unanga na ta ole Pacific Forum le talo fa va e le lan kupe ave kua ai fa ya tunel ai gar fa tau ia ko kongir cash power to tong me uma fa pena e wa Asiata to ina after so anila na le mena bia le ile e fa la wi lo ta no timing ta ora timing la fa sonne ile paula le me tau I fa lo ai ona
na fa mauti no hoi lai mo tua lamba le Mali. le oloa la ye fa le oloa ia na fa ngo fiero na le tau anga i mele malu la tlo ia pia la anga ia fa le oloa ia i tu malu fa tau ta wa nga volta po kala meneta o mo hoi sia ma nga fo le ia la Ia vai le tau. ia inga ia na yo ai vota ia ba il mele me ia seta fa la vanga la yo a o te mile o le lockdown o le wala le fa na mo wale ia le loa ma beta ma fa le sa o fa pe ma tinga inga ho so le Western Union to so ia le money transfer ale taxi al sa ngal va lo mo me ta ma fa Ia le na tonu wa o le van faina fai ro tasi do company lango suai tatu por kala nei o le wa unanga le fionga le pepe a junior tala ilene o ia fo yo le pulo le pas o le titi South Pacific o faila si a pe o nei tu sanga po ai ole mana ia ole onanga le no le wa sau no ina wai in a line mananga luenga ma fa ma venga fo i information se mo wai malo le malo ia e ma fai na tai pai lunga le Pacific 40 po ole talofa voucher ai o so e lo le website ia fai ala u fa tau ke vai e kaule aru fo la te po le sone pai mala fai ai po me te aru ile fa o le na fai fa tau tongia tu cash power o tu la ta vale pam kesi so o se o nanga o mafai ona fa tau no tu na ia manesia information e amata ta fa tau nonga ia ai fa tai o le mesili lava o le nai malu fa ma le lo niu tulanga o le tautua ai me se fo o le o nanga le tanga luenga la amata tu o fa fasili nei nisio o vaenga ia o lea nai tala ka ko fa ngoinga fo ngari wo ko lo ke ma fo se fa sa mo ngai hot topics ringa ia po nai tala vevela fo ia tatou Samoa so tatou tunu le lau walunga mai ia Samoa se o le ta vale le ma le fo ma ile e faia ma le lifa ia ile telo o manatu ma fina ngaro le tunu e wi fa be wa fa ilo mai e le i pipisi ai se fa mai tua ele o afia ai tau tuli ale fa i unga se na fai ma tulang fa pena o le lau ia ao malo ma mtanga o le ase tala la ta mai tu sa yo o fai ni mo yanga le vaenga ia i tulanga le tula fono fa mo fa taya sia ta mo le sili ya ta o tele le ta pule wa le wa elanga ai me sia vai ta ule ta te ia o covid lo lang ya to ia ma sia ta to tu ule ta ta fa ya pui ya le fa ma ni ta pe yan sa no le fionga le ta pa mi il palme fa ma ni sa o na ngauta ile mato e kalesia ile Shrine of Free Hearts katoliko i Faualo o lalo mai la o le mato falsana e o le compound foi na fai mo fina mo maftanga wele ale kalesia ia o le lau fa wa haya listi nga e fai fa accommodation ala lau fa nga le quarantine o inala le na no mai ele ta vale le male malta i tau si mai le sa le au fanga luenga wele front line sa ta tu la ya fo quarantine na il compound o na mai o le tala le mo mai le so no mai sa ai nga tau ile ATM ile i o mai fe wa i vo ile nisi me le public pay o ile ainga ai o le metono ai ia na silofia la o tlainga ia fa pe on malo to atapu an mele ai misa la vanga ia quarantine sa na sa fa le sa i volta le ala ta wa pulena ta vo sola i fa fo va ia sfing ta o tau tultulina hoi po ai tanga na lato fetau il taimi sa o fa e tau fe lolo la le tomata ile male ile ona o le ATM le no ia ile inisina ia ile tum mo na il taimi ia fa ia si matu ia la voi lan fa iso nga le lo fa i molianga ile afta vale le male tomata yo le si voi la mele o titilo ia siat o le taimi le sao mai hoi na le tua ia le security o te lo le avela se mo fa ta no ile tangalu po la tonu ale pe fa fena sa mo fa ta ia ile i o al security wa ta la to lo ai e mo to atapua ia lo vanga i tonu o compound o mai fa o le avela se mai a mai so nga le mo la to ripoti le il tulanga le a o le tulanga nga le wanga ia e fai mo lianga o ma la fa ta no ale fengo kom sino
o le fa mani tu langa le la anga ilo la mo lianga ya mo fa salanga ho yo o mo e o la to soli tu la fu Whaafetaitele lau whiunga le minista, lea la wa au mai ai I lau saundoanga. Le si vaenga no ufia whaafesili tonu an tuai lava le wa ta ua. Le tūlanga I le au nanga wha securities. O mātou ne usila. O fale umale ua iei tangata ua wha awa ta ua whaanofo e sea ua maua ua positive mai la tau. E kumu le mirikeli. O le ua amai ei le au nanga wha militeli ni usila le ami. Ia e la tau ono le tūlanga lava I ngā ruenga ia mau pela vano leo whatino isi tūlanga o ngā ruenga. E iei foi securities. Ia ai kuse uma securities iei foi ma isi I o tau so lote vai iei o le ae le leo le military. O le winga wafua tuai lau whawhesili. Le anga le tele o tala sa le tua leo te whaanonga ma ua le savili. E atangia mai toi titia pi e tau pi to tele ni so tangata fai ngā ruenga o lo putu sa o te patua le teimi le nei ele toi nana tia fo ini tala e to tele ni so au fai ngā ruenga lau tele ma public service e fa tau le la e tau le o lango ile fai ngā malo fou I tūlanga I fai fatino ino la to unanga o le tau wanda to isi tau fa vesili man o fatua to ina e nei tangata ile tau mo fai ngā o le malo e kere nga fefefe e wanga ia lui kore fa mai a lea tangia mai pe le ango o e fo ingisi kuraki e fa fe na sao tu nei tu inga tangata fa pe nei malisi me ole fo mai e fa na sao no le vai nga le me sele pui nga lava leo ila toto ton fa taya siata ia tau te lo mane matu ya ho ile ole sau tu ia o tele fa pe ho ile o se tulanga ho le va pe o le manao ya mai tu fa mai ona ile lango le fenga malu o le me o te mata wina I anga ho ia ma tatu tangata pe wa vele me ho ile no me fa fa mai na mai isi tangata ile sautu pe wa vele me le pe fo na le na o le fa pe oi le ya yo la se fe le alu tu pe wa vele me ho ile le o ango te le ya ai wo le ma fa wa ila ia ile fa ta ua ile tulanga ho pui ia savali ala I tulanga e te tau ona savali ai misia la le ya ufanga luenga ia tatu le pito iluma ia tau mai ia baenga yo mai malanga mai fa ai misia la tatu tau simai pe o ave tulanga ho ile o la ai e malu ele sa mai tu fa mai pe ia ile o sa mai tu ai longa sa mai tu ai longa ise me tu poi pe o alu fa fo ai fai uma o fuhoia pui pe o lau vai nai o le ma fa o loto I le taua o le tulanga e tau atangia mai hoi lai I le tulanga le o loto no po pena ia security le taimile na o mai e fafu pele ai pe o tulanga hoi le na vai tu lo lai o mai hoi la ta vale mal tanga to la fanga luanga maro pe o ia I longa ise me a faina lo fanga luanga maro le titi e malta vale o te longo se tulanga fa pena ai wa te la onga na mo mai le il tau faina tau vai nei e fai song nam to Maua ia ana pe se fa mai mo ia o sa fa ele la vale le malama o tatu tangata mal fata o tatu tangata hoe tulanga le ata o tolo sone no folo wa na umanta o ai ia tangata sa tam fai e kolosi hoe le sone ala na mo le lo fa mana mai le te fa mo e to asa lo sa fa ngata na o mo o ina to ai ngana o te no foi ia o tulanga le o e le fai o tapo te no vai na se umane le taimile o fa tulanga pela o nai tulanga na le lau a mata na alu ele ma fa e wa tele ata tu tangata o a mata na langona mai loa le tahu tele o tulanga ia o foi la va foi sa tele tui por le mana foi tu pe o fa tamala ho no fono fa pe ia longa sa se fa ma yo la me la ka ku ia o le o ma ku o ma se vanga ma ku ai ia na matualo ana se me mo ile ana pa ma fa ma wa pi si le fa ma ia va ile kiu a se ta ina tai fa ma ola le se kiu le to ngalo lo fi vole mumu vole mana o tau o mana o ya tu yu mala o te pasi ba fa po te ka fe anga o le fa ma mo ia le sa ia
wa pipisi uma me I ra wanga le kiu ia na tele tio ina fo mai fo ina ima na leo so wa ngata o wa ngata o mana o le tu o vai ko ka faur va mo foi le aru lo komiti sa vai o me to no ana ia o tau vai lo lofi uma mai ho le e o mai ia wale o tele lo la ia Paul to tele le no mai to no pia Paul ba ho le o fan mai le to wala mo ho to le tu a pe mo ho le plato di tasi mai ia fan mai nei pia le no me ro skala mu lo ngata o sala ma wai fa mala vangoi la e so poi marisonge ne se ori tanto wa tunu e se foi le mali o tanga ia ai sala ia vala pe yo le upu ia tulanga fo I se avta vale ia male tama tau si mai ia o te loa sa o mana ia le saunoanga le sa le upu le sa ta o le saunoanga o le mana tunatu lo loto I le tulanga o iai a te loa o au ta ia le vaenga le fa mai o so ofisile tu ala o fionga I le minista langa le fto amba o le se ta avanoa talu mai ona mai ale fono le parliament le na tu usuia o lena pe yo le mata upu male anava le na langa atu ma launga ina le suita ita yo le tuanga le ftalenga la wofu Pierre o lena ia tau a langa mai ya le tu langa fo ile a watatau I le fainga malo na faatu se komiti su ai le saunga fa mai le tutonu wakakaunga a o lela ua tau te le marfisili ua tu le mai a o lea kaulanga langa ku ngei la se komiti su ina le misela foi le na malili ua malili waila tangata e nana fu wa fu le fa fisili ona le pa le ni tele o le mele tau na I mai na ia su a o lea maua mai le saunoanga a le CEO o le fale mai le mafatana noanga ma press conference o au mai fa pea le faululungo le New York o lai ka fa soro kan kai maua mai o le foi fa ku le sine so lai positive a lai ke I mai o lai malo si ma vanga fa pena a le la tau na I lava se su enga fo ile le fai ia a le tatia mai lava po fai ese su enga le misela pe o le so fina ngalo ile tu lo fionga Asiata o tulanga le pe wa avea le pisi le COVID ma le tau fai te atu ia le to ya fea o le tulanga ile se enga ile misela ia ai o le mele alo ne ia ma fo fa o le tunu po le ala le sifa asite putau te la atu ia ona o le taimi nei o le o sao mai tua le whaama. Ai, o le telefo tala tatu tangata, e whai mai ala tau, so se mea me whai ia awana I sao mai whaama I tonu atunu whai. O te tau popole la asiata I le tala noa lea. Le anga a tatou mana o se laupa sene awana o mai whaama I sao mo. Tasi ala wala e whai ai. Tapu wa a oloa, tapu ma wa lele, awana isi se tuesa. Pawana ole wala se laupa sene. A o le tulanga le e whengta fo I la le tūlea wa pea awane o mai. Ai o mai pea wa whangota mo mai pea tātou tangata I to e taliu mai. E le eila se lau pasene pea o le mawhauwhaunga le iei. O le alai fia, o te fia mana o foi le tatou e me I le si tūlanga. A o mai le wha mai te mi o po le anta tau whai. O la foi e so e foi le siama le wala e sao mai e tu. O le nā tūla le o le siama. A sao mai, o le ala le si me whai. O le peila nala e tahua tele le whai o tui pui pui. Ma le mana malama le leo le tatu atu no I le tūlanga e ausia. Ma ngai e, pe a tupu le tūlanga. Le ala nam toa atalia, atangia I le mele tupu nei le whai ngā sone le. I le lama sta pena ia le maho whau o tātou tangata. Ma le au au nanga. A wha pea e makua lockdown. E lava o nanga maua o mame iei I tonu o sone la e te iei e le ese tūlanga tu e tau sau I e piene. Pe o nale anga I se maho fau o le tatu o whainga maru o le mea le wha mai po le ale si te pule la whai. Wa nau tala noa New Zealand o isi tunu o laulangi. O le wha mai peia o le sifa peia o isi furule o paule mele toe o le tau te ola mal wha mai. Ua ese mai tūlanga leo tawhia fia ua ni sau. O le sila nā tala noanga tau na o ele maho whau le tatu atu no.
Pea tau no mai le whaamai, o le sister po e whai. Malo whawtai lo no winga I lau sau noanga. E le o se taimine nei o le tala noa fuai e su enga whaise komiki su e po o inga sao mai kongur whaamai me tūlanga whapena. A o le tala noa wa tau o le tala noa ai. O le a le isi la asanga ma le isi porokalame. E te tau ona tutu whaatasi e te te e le whaamai ma pui pui asu tātua tunu o le sao lea. O lau le te, o lau wana mana toa o ia asiata. O le anga I luma. I le mea I tāpen penanga e ngata I tāpen penanga. E alu ia I le whaatanoanga ni tāpen. Walau vai ia aso e su e nei fui. O lo whao nā tūla o tangata. E su, a mana o sa moa e ho o le mela e mana o fia o e o ai ai. Po le ala su su. E whai o fia le pai o su su, anga whai o fia le maua. Ma fuanga alaina mana na whai le mele, o aina whai le mele, na o mai nei samo. Whai o fia I o le mena. A o le mele tupoi. O la le me whai e pe a tato maua tali o mena. Ia wai le mo ila se alu luma a tonu e wha pe hoi le wha malo sia nisi mau fesili e whai le kosene. A te whatu e tau te tāpena o a fesili. Ai a mana o tangata tau no e whai le mea I o le mele mana o e whai. E na te whai ha. Tina ana na iloa e le o sao. Ia e o artulanga lea ua. Mo whai tau tinonga I le moni. Ia ma whai e na ua o le mena o le mena le titilo atu ia le mele na laina sao mai pasese e ton ia watopu ia ola watopu e ina ile sona mo mai a o le fa ma fala o le ngalu ia o o te longa ia o ia lo tonu o le malosi o le ia tato fa alu ho le pui pui ngai le alu luma o le ale me sili ona fai tapena ia na se mana tu vai na atono e se hoi ma fo na istata ia si ona ma fo ia Malo lai whawtai le whenengalo manino ma mala malamu te lo fo le to tele di fala vai le vainga le wa e whenengalo iai. Iyo e le se au ngai koe kilo I fo I ma su e pe e wai pe la e o se wha ma I la tu e vai mai le e detecte mo ele single point of entry fo I le machine e detecte mai o lai mau lau kanga. E le se na mea wha pe na o le siama e le vai e mata. O yo lea whawtai o lau whawsiri muri o no le tātaimi. O le na manu mai le son na fisa faini nisi fo yo fa inga le tau matanga luenga. Ma maua ai fo I nai le fionga vainganga. Le na fa ilo mai lunga I tatou newspaper. Ma fisa fa salau mai Samoa. Le la fa pe tau fia mai tanga ta sto fa pe to tonu tau le ma se tamaitai. E to tasi. I vainganga ai la le si vala o le tala le tau lau manu ia. O le fa pe mai tala sara tua nisi fo ila tau tu singa e fele le solo mai lunga o le ma fa pe mai. O le afia I masialo I faasino I le fionga fo le minista na mafatara noa nafi ma le minista o pisinisi mala manuia o kala sala tua ai le leilo ofisili atu se e mai ngasa ufa maninunga e sao nei tala a o tau afia I se alo faasino fo I le fionga I le minista pisinisi mala manuia fa mole lau fionga ata ia siata ia o te whamaoni atu e matoa le monia whamtalanga ia pe o afia I se alo o le minista o lo fai fam talanga ia I o penga te fai lang ia mai sia media sources be ia le moni e fa maunia pe ana fitala fa maunia sa fai le raid e to fai la to na mo mai e tau le pe ona sa no e to fai e tau le ia ma se tamaitai ia sa mo ho le raid ia tino tu pe fa fe tala ia mo laptops o mo foi ma le drone o foi ma le drone ia ma isa tamai ting pepa isa light o mana ta pena ina o le pe sau e kiliva fa ta wat ia manino ma la to fa le ma fai una ta fai ta la le tila o la utila uma fo le la ia isa ia ma le tupele e fa fetala Asiata sa noa ia sui malu o le panemene il tulanga le fa poleina le isa ia e sa alta tu atunga e tau tene mana o tulanga o le i si o tatu tunu wala avele me le fa ngai no fola au fa saina o ia pe se fa mai o eso solo ia mana o fa mo ia e a tangata le anga la le ia o tangata ia fa tau ma ngausia ia le isa me mo tino ai le isa
ele mo ina ya tatu se vanga mai fafo o mo na ngausi pe sau mai fafo i to inga fola au ia fa nga e a foi e fai ele e ngausi ele o le pause tala foi le te fai no tau ina turi la talinga se taman malu le tatu atu i fa mau nga le o ele o tulanga o ele o le fai maua ia le aisa ai le o pe tulanga o le fa pe i tau sanga te nei nga le se fulu kilo kalama na iai au le tau sanga la nei o le o goals fulu pe fast fulu kilo ka ele fa mauina la se tulanga si fa pe ai e iai alta tu anu lunga mar fai te tenga e te tau ana tatu tilo ile tulanga le ia one i matu ia tulanga e o ye o le fa la a me alfa ma fa le ma le tanga luenga o tute o ile u ile o ye ni va le ma le tele me o ni va ma fa ila a lo ia va fa ngo tam tulanga o lo mai tu mai ta wina ma ta itu e leo ia le tulanga le ia one i ni sao mai hoile o mai aisa o mai fa fuanga o si to inga amount so yum tam tauti wa le sui la polenga asia tau le pole le tatu malo male tanga lu ia na fe ho i la unga su malo le palme ya woni avia sia tatu no ma me hoile pe tatu le la pese a wala ho e u ya toile isa fa nga lo tu New Zealand ma Australia ia wa ele se tu langa le a misa la vanga ia fa tau no vanga silion ona nga ele ma no si tau na pu ema mai so tu la fonu le a se tala tu le Asiata ma ele ia se o me va ma ni ole o tangata ia e no foi fanua tu atu o le fanua male Maota male lawa hoi o le a inga o le tuia fai pule foi mai faliata i vainganga a ele o afia se alo o le minsta ia siata o le tulanga va no hoi la le tu sa le an me melen tu punei le fa mai o le tau fai tu tato fai nga malo e fa toto ia wa le tato ma to ia fa mo il fotuanga le komiti o le komiti voi o tangata poto o la to ia le to mai o ma to ia ngal pa wan ma to me final fa no longo fotuanga ia ma fesili nai me ma tele mama lamba ia ma fesili voi o le fotuanga fesili na ma longo me se fe to titi ia fa mai lo la to na fa o le watu se ma to poto fa se me ma tele lo ia o le halo tala avele na lo o ia o tangata poto o ai si fo ma in fa si no me le sia o le Facebook ia o sa o va mtanga i o sefi o le se le me se ia o tangata o le fanga luenga il fan mai o fa pe tauna tau o avele fa tum sili o to monatum ai o to fa sa la va pe na o popole o tangata me mo ai o se me pole o lai malu pui o la hoye e sa wa fautuanga ia mai le komiti wa au tira fautuanga mai komiti ma me sa o fa sa la ngai Facebook on matua vala sini mole foi le quality o le advice matua o la fa pe tata ia no na ma matua poto ia no ia poto ia to tas ma lo fa tai o manino ai ulunga lula u forsanga malama ai me se le vaenga le sa fa fisile toilanga o le tele yo tala fe avai ma tala sala tua e mo ia fo i pe yo no fe tula utala wa mafuana wo fisilia tuai le anga afua i le mafuanga foi le na ro le soro te foi le soro te ai ia le tele o tu lo afu ile tu pauti na mata mai tai futia war nga soro ke o tala na avatu i lunga i pages fa pe o pumonia ele i soro te o no se tala se tangata na tu se pure la ama fai ai na soro te o upu e mai lunga i fake pages le foi matu ma tele o nai ma tele o fa pe na ma ia ma fa winga se o isi sa no anga foi ma me fa pena ai o mana ia le la na o manatu se fa fasilia tuai la nga o tele le anginga solo ele savili ma tu langa fa pena ia ma tau sa ti ai le tamali anga ma le tu langa i ngoa le lei ia o ila tau o tau mo fai tau tu le tu no me se foi o tau o fe ngai ma le tai ulunga o se tanto tu no i Samoa mana tu la ia la foi tu no ta taimi sau no fai to mo fo si so tala o la verso fo ma le fa la vala o fionga pa ftaia Asiata mo le tu le fa tai tele ai la ftalenga va pele ma malu o le au fainga ruenga mo le nei
amano fa auro fo I te fa ta no ai am ta polo o atungalunga ia ma fie lo fo il mamanu sia ta tu no o ala papa au tu no fafo ia le tulanga o isi o ta tu no ile nei vai taimi pui nga le covid ia matulanga fo o tupu mai ona o ile o mananga le na mai to tele na wa fie le bc ile fa mai fa tai Samoa fa tai le tapua I matalo no fo talo mai malango mai se tato watunu ile se malo se e matu o ma fa lango to ai to tapua inga male to lango mai tato malo ya mana yo tato tangata ono tato se tunu ele tit ele telefone ni tato o ai fa tai tele Samoa fa tai mo tapua inga fa tai Asiata ya manu tele to nga lei ya fiafi ya pule alofa le lita to e felo ai vo ile na stofio le va yaso moa ya nista tala e fai fa ta tele mo le ya no alo tele atu lava ila talinga male au fanga luenga lo tele atu il pa ya malo je tato tu no lo la papa au ya tu no mau malo ale toa malo le tapu ai mal stalo ia fa malo fa vitai wa e tongi o se wala ngantila u fa pulo le tualima fa malo fa le fai vai lo fionga ile medista te loe le fai ngofi e mai se ani vai tau ngol fitongia I fa soyo tua o yo le telo finangalo malangona ia ai po fea e feso wa ina ia pe au malo losi o ngata I fale e to ai le wa matangi e to ai lo fa to fala inga marita iulunga wal pui ngo so tatu tu no awali tie le to tai mo ne yaso ta filo e fo le verso fo le tai masani mo ne tai mi lo fa tele atu fa so foina pa se vo Asiata ia so fo ia a le fa tara donga le namba le fio ngai le minista o le fa pui ma una nga tauti nei mu le fio ngai Faualo le Fau Harry Schuster ia la wa to panga ai to foi mai pe mai al tanto fa salo fa business ni o le Oceania Career Academy o sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le fono mo tangata Pasifika ma Maori o sea o ngai mauaile to mai whakamuta PacificEzy anga va esese e talia so se tangata mai le sefuru no le fa sefuru tausanga mai a o nga fuali I mata mai tai wono fo mau PacificEzy New Zealand fa so tai nei lo le OCA ile over selau ono lua valu fitas Pea Semu le website www.oca.nz Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Faamoe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Faamoe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pa tala olo. Ona fa ngale fa tau I olo e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fu tau ele sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi ile voucher. Dai mo le talo fa voucher o mo ele apusu se o fine. So se para loa fa ngo fie a me se le fer wa I mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tamao re ainga. Fa te tu la vole talo fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tam fai. Fa tai talo fa voucher. Teki talo fa voucher. Toi fa talo fa tu Samoa le toi taliu mai ai o le tatou proklame o le Tautai ele ni vanga la fiafia me se fola o nanga la BluTV le sa tu fa fonga le ma fa tala noanga ma le fionga le minista o le fa pui me se fola o nanga tauti nei mu ke le issue Samoa sa fa finga ya e toro pulo le matanga ruenga ya me se fo le la to fo I tu matangi o lo e pui le saunga le mo so tatou tu me se lava le tu langa le fa ma ila wi lau fa no Samoa o te fia fa ilo atu le fo ua pale mai le sa fo lau pe ona o fa ilo le amatanga o le prokalame e luanga ya o fa karangonga kua sa o kamiki ma ko sa isa vai e luanga ya o me strong ale so le nei le ngata o le mtaka ruenga o le sa mo o le uto e pale mai le sa fo lau ia o le songa le tamaita iloia le feonga ya matua mai vanu siatu Faamoe o ye fo o le loia tu la fono I New Zealand nei e mesela tu langa tau I femalanga inga po le immigrations I nei tatou New Zealand e au te lolo mata o poe tele lava fo I na fia li to tele peta so fa le mo fa ta lo fa felo ta lo fa lo so ngal tamaita iloia
Ia ko kango fa ilua po ia pe mafira i matina e ma o lua o QC al tatou ala wia por kalame ka ke ia manatu lau tele. Ia lau soka te mai loia. Fio mai ero ngol ta por kalame. Malo soifua malange ma lau o fionga asiata nei fo itu la fiu fa pena on tatou e fatasia i foi. Lunga la volta por kalame o lo fa pena on ngas fa ngasolo nei. Ia tau foi fatalofa. Talofa tu foi au fa funga mai lunga o nei a por kalame. Ia fa tai le lo folia tua. Tatou au lia mai foi manuia nei tu la fiafi. Ia e vato e foi se leo vai vai. Ma se fanonga fa tau waa. O le nei au auna. E whalau i loa i pēa i le nei vai tau ia le tūlanga o lo ia nofo maule o lo whapena o na whanga solo le taimi nei. Ia, tātau whatalo whaia. Io e ranga leo le tua. E mai lo vai aso io e a o tai ele amatanga. Ai mai se le mai ai o le ta fa atara noanga ele i mama o atu i nei vai aso. Ia, kaka uior ma singa uke ngei. Ia Januari. Na mai ele na ini si na fso tai mo le tato atu no lo fio. O le mea moni lava ia siata matua i tele lava le telefoni sa whapena ona o mawaina ina wa umal sa whatatanoanga lea. Ia o le tele o fesili. E ese umalawa fo i fesili sa whapena ona tu ina mai e au whafunga i le tapo kalame lea. O le tele lava la ia o fesili sa whapena ona whafesili mai ma o te iloa o tangata ia sa vili mai. O tangata o se tato atunu lea o mau i nei le ana o mai e afo ia vanua ia whawai taimi. O te tali tonu, o se whaamanu ianga ia i la tau ia o lo o mai li whalifasimanu ia le i tapo kalame nei. A whaiolo e whaafonga mai o ele te tonu o New Zealand i le visa lea o le Silver Fern Work Practical Experience Visa. O i la tau ia na o mai Samoa i le whalifasimanu. O tau istangata lea e qualify i le residence lea. Awala e te nofo, siaki le lau visa. Po o sa o le visa lea te iailunga o le Silver Fern Work Visa. A whaila na te iailunga o oila le tangata e ono mawhai ona e whaamanuia ina i le pokalame lea le whaangasolo nei lona tuine tono tausanga le Samoa mua mati. Polo winga o lau sau noanga lau sunga tamata i loia. E ere kakala e fasi mangu i lalo le taimi nei wa mafofau i pitonu uye i fasi ngā mangu i usila pe o te kuiti tauranga. Lono winga i tangata la e fasi manu le taimi nei e le o iloa. O ia la ua kakaunga ma wa ao na vai tutonu o ni usila. E lalo la e mwhaina tau whalau tele ai inga o le residency vaenga lea le eligibilities lea le immigration whamole mo. O peo le taimi muli na tala noa i visa ese ia sa whapena o tō lau wina. E a foi, e tōlu lava ia vaenga o tilo ia i lo wanga waa. E mawhai ei ona tu i tonu lau apalai le aso mua o mati. E o i le aso tolu skulu tasi o iulai tausanga nei. Manatua, na o le pau lava leo le taimi Italia i talosanga. Le ai se talosanga e whai ei luma mai o le aso mua mati. Le ai se talosanga e whai i tua ato le aso tolu tasi o iulai lua afe lua. So a wha apea lao le ana e tono New Zealand i le aso luas fulu iwa o se te ma le lua afe lua tasi. Se ia o mai le taimi le nei. O le vaenga mua na e te tilo e ailo wanga waa. O le vaenga lona lua. A whaapea sa o lea whaamalia ina se tasi o le tolu o vaenga ia e te anga vaai e pei o lea foi. O le skilled. Le ntatala noa i le taimi watua nai. O le skilled. O i la tau ia o lo o whai ngā luenga i nei ngā luenga i e luas fulfitu tala i le tūla. A whaila o le te whainga luenga i le luas fulfitu tala i le tūla. Siaki, poe le o ngā vaai o i le vaenga na. O le vaenga lona lua, le antatala noa ai, o le settle. O le settle la, a whapea na e te tono New Zealand i le tolu tausanga mai le aso luas fulu iwa o se tema lua afe fulu ma le valu. E o mai le aso luas fulu iwa o novema lua afe lua tasi. Tolu tausanga le a whaina e te tonu o le periota lea mo le valu se laulua tasi aso. Ma o lea e te tonu lava o New Zealand aso luas fulu iwa o se te ma lua afe lua tasi po o luma atu foi. E anga waala oe i lalo o le seto.
A e fia I loa tili po pe anga waa oe I le seto. Wa o le calculation le o le valu se lau lua tasi aso. E tā ua tele. E mawhai ona o wha pe atu ia te oe. E mawhai ona e vili le numeral immigration. E te fesili ai. E forward atu ia te oe. Ia le mea e tau o le travel movement. O le history leo oe la e record umalawa le immigration. Lau sau te tonu ma lau wali whafo I New Zealand. O ila e loai foi po whaamalia ina ia le tūranga le varu se laurua tasi aso lea le tatalanoa nei. Ai o le varu se laurua tasi aso nei o le sau whaavisa whaingaruenga pe vi whaavisa tawhau. A whapeo le alawa le tuainga havisa na e au maua I mai New Zealand mai le lua afes fulu valu e o mai a se te malea lua fulu iwa I le lua Lua su valu I le lua fe rusu tasi. A whapeo lea lava tu inga avisa na e iai mai nā le piwiota na e o mai laila so luas furu iwa o se te malua whelua tasi. A o lea la e te lunga o tu inga avisa e ia sa tala noa ina. E ke qualify eila. A whapeo lea so luas furu iwa o se te malua whelua tasi. Sa e iai lunga le Essential Skills Work Visa. Po o le Silver Fern Work Visa. Po o isi lava visa in tala noa ai. A whapena e iai lungo New Zealand I le taimina. Pena e ova fo I se taimi I luma atu o le piriota le nā. A o lasa ave tutonu sau talo sanga I le immigration. A e muli ane maua mai se tali o lau section 61 ave tonu. Ua maua mai ai. Sau work visa I lalo le essential skills. Po o tu inga visa in ta lau ina. E qualify ai fo ila mai la tau na. A ole tricky ala bele o ila to uma olea e ova tono New Zealand ile taimi le nei pe ova foi tono New Zealand mai so luas fuluiva o se te male lua afelua tas ele ila ta toula le ele qualify ele ta toule le so tango to tau lo tu visa ia o te role sile la afisili mai le hotel mai ko meni ma afisili mai taimi le nei wala visa kai mingi wa kaunga esa fa imro passport I mo wala ngai tau wana I tono le o tu fola le tu inga visa ma conditions ai ngolo visa visa ia la tu pa fa pe ngai fa ile so passport kusi la pro ko fisili mai fo post study work visa lo winga kaunga ko fa sa mo la ta ia o le so so ni mai le tamai tai lo ia o fe malanga inga pio se tu la vo le ke sa we ke e te aonga se tu la ngo se visa o ngo ile to mai faale o onga je te study talent accredited employer work visa lo winga o le ase fa sa mo ngol tamale visa ole visa le fa pitua mo ila to e mawanga luenga I te tonu o company e accredited I tonu le immigration system ele ila to uma fo e afo e mawale ia to inga visa ia mai le to inga visa le e na ila to lava o lai apalai I lalo o le whalefainga luenga o lai accredited I kongo le immigration system ia le na o le essential skills work visa po isi to mai fa to ye oi to mai mo mianga fo I le mo miai kama fa ngar fa insingia to nga kama fa pena religious work visa e ro pole ke kele la unga le sofi au le ngai ai ro wa kaunga ngofo mau ia na lava e tau mama fatele tu spa ia le fema sia ki ka passport mama ng pena o le siva ngale o le talents through art culture sport work visa wow Malay dele ia long term skill shortage list work visa silver fern practical experience work visa trafficking victim work visa migrant exploitations protections work visa skilled migrant category job search work visa victims of family violence work visa ono le taimi e mati toi foi me pe mai ale tatu fa salong fa business ile koe fa lau tele atu na inisi o visa ia me se e disi vai go to 50 ngia ia le fionga le tapata ilo ia ai me se atu langa ia ila tou ia isi ngaruenga fa vai taimi ese mai ia ila tou ia o mai fa sibanu mo vai fa pena pe mai tatu fa salong fa business
O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota ma Faamoe i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu toru valu. Bo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Ua iai nei le au nanga fou e whaingoina o le Maua App. E mawhai ona oka ai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whaingoa fie, ngā olo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia ngā whailoa lau oka mea ai. So e whawhele ia tui lau whaafonga me se fo i o lau whaasaunga Samoa. E alu tātou marolonga whaisi vewe la ma tā upule wo i eili tali noa ke lo fo ua lolongo whaatutu ila ma malo le tātou atunu le la toi whaauau. A o tau tala tuai lisi o vaenga fo i o visa eligible visas. Po visa e te ongo anga va ai i le vaenga fo lea wa mai le immigration e ono maua isa uno fo mau. O la whafisiri lau sunga tamaitai loia. Mai le lisi kele le ngeile no tau tolo lau le maro le tunu. O fea tonu vaenga o le lisi nei e ono la veve ai ka ko Samoa me se ata to ila i nei ni usila o mo o mia le fiso soani matulanga fa pena e ono mau ni no fo mau. Faftai e setsa mo le fesili. I la uwa ai i to inga visa ese ia entitled ia tangata mo no fo mau le. E tolu atu inga visa ia o te tali tonu. Le e ia tangata se sa to tunu e anga va ai. O le visa mo le essential skills work visa. E iai le telefoni na o mawaina i le vaiaso nei ai le i amataina le, I think it was on Tuesday. Na le telefoni na vili mai la loi i Canterbury. E iai se tangata sa sau mai Samoa i le work visa. E afui. E le o malama le ia po le ale tua inga visa la e sau wai. Pau al mele fai mai work visa. Ngale work visa lava. Na fai mai le, no, tau ma fai lava la sa mai fai malama mai. Fai mai sa saul po kalame lea o le PTC ia o te re malama tele po le ana po kalame sa west tama. Ai ina ua o fai atu ia la fo mele visa se o tiro e le alo tiro pe na va trailer fo tuanga e tarafia ngai. Ia na o tiro le ina ua mai le visa. Ai o vai atu o le essential skills work visa. O la yang o fatu le o le anga va. O le ala no fai atu lo tama lea. Le sa matala noa. O le te anga va ona le te vai sa issue lo visa ile afu le sa e tono New Zealand ile tau sanga lo te ele so lo fuluivo o le maua ia le time frame pa fai ngof mo lato fa fomba o le ke maua le time le kalia so mo ila to malava la le e tono le essential skills work visa po o foi tu anga wa o le e male scarce list le au mai o le e anga va ai tanga ia o mai e afoi. E tai loa le piki, la tau i whainga ruengi whatoanga. Le au piki. E ieila le ese senga se tala te fia mana e wha manino. Ona o le visa leo mai tātou ia mai leo mai e piki. O leo mai i lalo le recognize, o le visa le RSE. O le visa lana, e leo qualify ia la tau ia mai pokalame lea. Ai whai o lea e te tono New Zealand e whalongolongo mai o lea te tono le essential skills work visa. O lea e te ngaluenga ia whai whatoanga. Whai whatoanga po o le even meat processor. Whale ia peka ia si whale meat. O tuainga ngaluenga umanga. O lea e te qualify i lalo lao le scarce list. So, e iei fo i le system i rungo le immigration e ke kango lava su e ai lo wanga va e ke kango kai ko kongo po le visa le iei oe pe mite o criteria le fai mai o le taimina e tonu fiaso na that system will tell you peke qualify pele ai Whaftai, ona o le to o te iloa fo i lau sunga tama tai lo i o te iloa to tero so tātua tunu ia e le whapeu te whaia to sei tua nganga vale le anta ua turu langa o tango e tau tāme nei lungo le online ma ia pese maunga tele o le anta wai e ono mawhai ona wa le uma whai loa lau numera e ono mawhai ona la tau so tai mai ma le te le vanga le sa sau no iai a mai kango e sen mai le kopi o lau visa e waranga le mai le parkala whakele le whamamama mai
Ale sila lau songa ile tulanga le visa ma vatu vatu. E vai la manga o ke ro mar ke mi ai ngole fusi va fiorong ko ro. Le mo leva nga go fo ni sile le ro. Ya lo fa perfiki. Wantila. Mo fa ko ya ke e ma fa yona la tof so ta i mai lau fionga. Po lau songa fo i ma vatu se fautuanga le lei i le vainga. Ia po o il so sesi la volo fa longo men ma por calamele. Ele o fa pito manu ya tas. Atai. A e fia maua se fesili pe o lo e fia lo fo pe tanga va. Fa so ta i mai text mai ona o tong faile o te vili atu. Fa malu lu atu fo ia ila to ona ile vai so te matua i tele makua i kele le kele fongi kele le text. O lo email o email. Ai te ro la vo vai lu pe sa uno. Ia. E faila o le laku ngā o le sau ia kia. O le se uma au tau whai running ai au ka mai session fo i le maloia. Si uka ngoi kadi a koe ko a kire o uko. A walanga o te whaavitai tolo o pūlo o te sau mato officer. Ai tu mai no tele to tele mato o officer i la to talia telefone. Ia e fisiringi ai au. Ai ina ua ofisili atu iai. O le tau sa ilinga mai o le sosoani i lo fionga. Whaavitai. O le vaenga o no le manunga le tātaimi. E isi vaenga o te fia whaafesili e tuai. Whaafefea la se tūlanga mo i la tau lea e walena tā ua ele a fia. Ai hai la tau fo ia lea ua whaale tono la tau pepa. Ia, e iei se isi o no fautuanga, e mo fo isi ava no e fiso tai mai ei lau fionga, a wase fautuanga le lei mo la tau. Mo i la tau ia ua whaale tono la tau au maua i tono New Zealand. Pe o na mātala noa ma Asiata le pokalame wa tuanai. A wai te nofo ai. Sa ili se fisosoani le taimi nei. Ona o lea e whaatali lava po lea se upu mai le minista wale ang whai mai minista kausanga lo wakea. E ngo maua me se kala fia mo kako e ova. Sa Faamoe moela e mo mea te sema. Ia le ua. Ia le ua ua mo kingo kai mi whaasa mo voile wa e whaka ko minista immigration in New Zealand. Ua popoko uma paralangi kai minga ia sa mo tolo i tua. Lea lai whakatkari, lea lai whakatkari. A ole a foi. Se upu e tualalo, se tualalo. A wanu whanufua ai. Fiso o tae mai, to a tele, rautala sa o lava lea Asiata. Pe ova mara se lautanga tau fiso o tae mai o lo whaale tonu, pe pai tonu New Zealand manatua, ova mara sfulu a whetanga tanu o Samoa lo ova. Ele o whaapea la o a what's expected, it's a text mai lo reply o ngai. Fai fo singa o pisi o ia u ai o te tau mawhai lava e tali atu ina ia whamalielo fina. Ale ai foi, e-maili mai wale a foi alo o sila fia umala o e-maili. Text mai o tau mwhai e text atu ma reply atu. A ole tu ua lalo. A ua lava le solia se tu la fono e tono New Zealand o whaale tono ai o waso. Ina ne iati leo na whanga talo mata upu. Tau mawhai fo e tau si le soi fua malolo ina. A wai mana o mia fo e whaelo sakit fo mai. A mai confirmation. O lo ato na leilo soifua malolo ina. Okay, foi leo lo tausanga e aviton. Malo whaavitai. Te rola whaafisili muli o na mai ailo ta ua whataranoanga mo rei aso. La tau e o mai fo ile le ta na ta whawhau mai a o le ala alua le koukousanga o ka whawhau mai lava. Ono le tūlanga le whaingi tanto e foi. Le fo le toe nama le laina le o sauli tapo Samoa. E ono iei se vaenga e ono fiso tai mai pe ono sila i se isi alternative foi ngai nai visa whainga rueng. Whawhai Asiata mo le fesili lea. Mo i la tau e staki tono New Zealand taimi nei i visa ia na e tā ua. O whapeo, o le mea tā ua lawe tono fisila fia tatu nuu. Ia tau mo whai pe extend lo visa ina ia awane e over. A wai te over loa, whainga tā loa. I le taimi la le ua mau mai ai loa lau taro sanga fau le ua mau mai lau visa. Se alunga leo langa. Te e uwha manu ina o se whainga luenga. A o le te ilunga o le visa. O la o fautuanga. A whai e maua se pepa whainga luenga o le te ilunga o le visa. O na apalai lo leo lo work visa. Apalai lo work visa. E mwhaiona e whainga luenga i ngei. Ia masa iri manuia tuai doi nei wana. O tala mai lava noa mo oe. Ono tūlanga o le ingor COVID. Le la ua mana tuai marisi fesili ua tupu mai ono lau saunoanga. Whawhia lai la tau fo ia leo na manu ia le sei. Walanga o leo mana saunoa le tawhatanonga o leo whapawhala tūlanga o leo mai. Ai a whapela o lea ki ka whao mai wasa wa e sao mai sau ka whaonga. A lea nga e laki la i le sei. E ono su e sau pepwhengoronga nei ma whai ei nā tūlanga. A whai leo o mana o whai atu. So long as a valid law visa le te no whai nei. Maua masau pepa whainga luenga support ei lo tarosanga mo for work visa.
Le al mea la no Le koe foi no ia. Samoa. Oi le koe le meru ko ro fanga. Ale le mea la no fo ai le tau mawhai loa na ua maua le avanoa. O le avanoa le mea sa na maua a asiata. Malo. Ai ia ale sia o points lo tau mawhai e tu atu tonu ai le i a. Sau no. Ona o le telefo o fesili sa tu ina mai e tangata. To telefo tata sa mo le finger wingal malo sa email mai ma so ta mai ya i lunga o penga o so ta inga. Fai mai pe qualify e la so le sa mo. O te fa malulu watu i e o lo fa pena ona mo men ma po kala me le mai sa mo po o fe lava le ke lo pe lo e la ngona mai e o maleo. E le qualify e tangata le sa mo i le residence pathway le pau lava tangata o lo isa moa e qualify ai o a ingo i la tau i tono New Zealand. Le tau apalai o la tau no fo mau i le pathway le. Pau lava nao tangata e mawhai ona tu o e tono o tau sanga le. Ave fata sera i le tono. So o le tali la ia, o la ia i le avanoa. Ai ui mai lai fai koko ale to nga agwala lea. Oka. E ua tala leo malie lau a whaasoa i le nei a fiafi pe o le tala fo i le alo le tui antua. Ia me se fo o le whae pol whaafonga ngā Samoa. O lau whai atua lau tala i runga o le prokalami. O te mana au fo i le lau fio ngai le tamaita i lo ia, tu lo o tu taulangi. Te mana o te fio mai i whaitasi le masina se avanoa. Lono we a fe sulua masina o le tausanga nei e sulua fo i o avanoa i o tu inatu. E o te loe e malilia ma i o il to te. O te mana te tasi ya ni ta por kalame o le masina. Ma se e so mai e fa manino ma fautua ma fa manatu. Ile to te no tatu watunu. A fe sulua fe la to o lo sai se ti e tulanga o le o mau sa o lo tonga i fewa ingai nei. E o le ala me la le istato nga ruenga tau longo o le unanga fo ile ale BluTV. Ia e so soani ia wa foi lo to mai sa a wale ma manu lo tele le atu o lo mo mia ia unanga tau fe malanga inga po tau puto immigrations so nong fai fa mai elta proclama le fef Asiata e o se upumulmuli e fiatu inatu. E mo ila tau umala ia fesili pe mana ia fo ile le tu i fola tu fesili lunga o le upinga ta fa ilangi e BluTV mana ia ta pokalamele on ta sa mo faile e a foi e au mai tonu fesili le si taimi o ta fa ta noanga e ma fai on ta tali atu i fesili ona e a foi o le manunga foi o le taimi ia o le si foi mea ia e matua i tele anu ai foi e ma o foi ngaluenga ai e mana o mia lava le au mai mo fesili tonu ona mano no foloa lea la watu umatali ia e le foi le na e kasi ka korunga mau o mai lo ia ai o te momoli atu le nganga whaafatai tele la wa fionga siatsa. Whaafatai fo i le fionga ia anai. Ma le ofisa malu i le mawhai ai fo i ona whaatau nuina tapo kalamel nei a fiafi. La ngona lava le nganga whaafatai o le nau ta inga lava. E fia avatu ia whaamau maunga. Ma fia avatu ia, avatu ia ni sosoaninga mo le mamalu se te tau atu nuu. O lo ofia maua ni fesili i mata upatau immigration. Awa o te tau atu. O le matua i te le lava, le hale mea wala i ona tele ina nofo mau, isi mau tangata umala. Ai maua lunga lava numero tatu tangata solitula fono ma ova so tono ni sila. Ona o le i maua lava o le avanoa ia, whatatala noa ai, ia mata upu whaapea. Ia, soala upule ai fo ini fesili o lo whaapea na ona fia malama i foi sis. Ia, lo avanoa lava le fionga i asiata. Ia malpon mapol kalamenei. So mai o fesili. Ona matau mawhailea e tali natu. E whaftai tele lava mo le avanoa. Ile nei a fiafi. Ia, whai ala o leo mafonga o le tāporo kalame. Le fo usau noa le songa le tamaita ilo ia. O te ioe fo iai. Tango lai whao ngā mai le tātou messenger le tautai iai. Ono le BluTV. Ia, o nisi o whaafisili lau tele nisi a leo whai atu. Whao ngā mai le messenger a le tautai iai. E te omi mai ai ni au fesili mai malau numero de telefoni wa ye fesili ono mafaina tali lau tele atu e foi ni fesili to tino lava e ono mo le panga no o le fionga le tamaita iloia e fiso tai tu e lo songa tu sa yo ia vaenga fa ftai tele lo tami fa no le yo se fa manu yanga foi lo tanto programa o foi mal e mai so le ole manu lau ti ale fionga ya nai mal pulenga nei fa fa sala lau ele ngata e na ia longo puili e foi se nga nei vai nga wale malo tero na tunu
ngā ruenga whaafisosoani ia ili tō tele whaafitai lo to mai whaafitai ora mātou fo i tatana ia tūlelea ia lausa i ngā mālo wala ngai le whaingofie ia leo mai e lo ia i kukungu ese ioi o leo te vatu o le toa tangata mai sa ili mālo e sau vevela makurong koko ia i meo upu whai o leheli po iei pālalangi ingi kia ma so o tangata mai ima o ia ele whapela u whaitura u tala o no ua ngā vale fo inisio i la tausi o tātou o tutle ai e sirisila ia ele whaingofie le o ngā sami le tau te tau saina mo le toi fo i marwha mālo mwhawtai iso se roia umale mafuta mai runga porkalami ia me se fo isia ma wa uso se kuanga makua e pela i kikire ri to falva i malaya Asiata tina e manisi la fo o loia wale ta o ia ma ta mo tua la ka mo tu veve tua sa sevi ia me se fo ila ia le kam fainkale le talenga la tinganga ia ata lo fat o tau ia na le vanga fiafi ma ke esfaka sa ka loia ia ele lo va ver pipi i kamai ki oro ka usele o le yaso ai se nga na ole tau tamari la foi fonga vatele ma tu o elu tatu va Samoa ia lo fatu e tatu ma pa anga ka kole o mi le share tatu pokalam ia ma tu fatu le information tele fela ila so tayao o ka kaule lo e pese so malo lo la so tayao o yo le ia afa pele so malo lo ia la kan fe fesinga pokalam tayao ai tatu felo auri tele toto te mo le fiafi BluTV lo fatele mo to soifua Tautua ma le au nanga le Maota o Samoa Service Station nei tōna i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata hoi lea, ma tau te seake ina fo i lau ta vale. Siapa lah yang foi suau, mau lau tapan. Afai foi vai pa olo sa. Awala te pon, ma tu te siapa lah yang foi mau lau tapan. Molo no posila fia. Mua, tapela lau tapan le pe auto. Mua, tapela lau telefoni tai me utu ina lau tapan. Male vaenga mulu. Mana tua fo e matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fapengi Maota Samoa ore maota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa maftaile fia mai we'll see you again God bless